We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by First Security Services. Ngabe yami Mr. Beekeeper. Hayi kunjalo ezweni lonyaka kunjalo ezweni baba kunjalo ezweni sigeza ngesobho sesula ngenyama sithuphika ngethambo yawona idla inyama kulesizini uyawupheleza yidla kunjena nje ya manje iBhakaniya lashisa kangaka se umdlalo oqala 1-0 owesibili 2-0 shiniyabala osithathu sombonani u3-0 into engayisho thina sasa ku-pre-season sisahlanganisa nje sisasengaqali ya ukugqileza sasengaqali okwamanje sizazama ukuhlanza something you understand futhi sihlanza kabuhlungu siyapha ihlanganiso kuwina siyapha futhi into engayisho ukuthi hayi kule season thina singamabhakaniya asina umsebenzi siwenzela season ithi ngichazele mfethu singamabhakaniya iliga aseyifuni emthenetha aseyifuni yini lokho kunye ukhalini asifuni lokho into esifunayo sifuna istar sifuna iNetbank ungayifuna kanjani into engakuwe iliga ingakithi already that's why ngithi aseyifuni siyayidepend siqinisa nje ibhawodi emthenetha aseyifuni ngakithi siqinisa ibhawodi khalini aseyifuni siqinisa ibhawodi mawufuna ukuyithatha ungarisk yebo ungarisk angiyakuzwa mfethu ubani umdlalo osuku namhlanje ngokubuka kwakho yabona kodwa umthiyane bafethu hayi ingwenya leyana baba ingwenya leyana and hayi ingwenya umthiyane mfethu into yakhe ayichazeki mfethu ngathi kade afika no ufika teamini ngempela akekho hashasheni la thina mfethu sithimu esemazingeni kakhulu you understand so far so good asikadliwa mfethu into ethiwa iluza siyazi so isikhukhule sisiphuwe inkosi naso sishaya iteam yaseLimpopo amapena vela athi ga yebo njani eduze naturel phakathi kodwa kunjalo ezweni kulukula mthuthu ezweni kunuka inkukhu siyabonga ngizofana ngestatement sakho khona la khona engakuzwa ukuthi ozubuhlungu akabe wes kunjalo ongekho right akabe wes akaphuze iAlperime asineke ngeRetex hayi ekseni kusasa vuka ulale esiporweni siyabonga Bhakaniya